سي نعم. الموبايل بيرن ومكتوب شغل مهم. الاسم اللي بيرن شغله مهم؟ لا، ما انا مش فاضي دلوقتي. لا، مكتوب شغل مهم، انت اللي مسجله صدقني كده. مش فاضي يعني بعد شويه كده ما اخلص كده وابقى اكلمه. قولي له بس، قولي له سيف يعني وراك اجتماع مهم اهم منه، يعني اجتماع مهم اكتر منه. بس انت مسجله شغل مهم. مش مهم يعني، في اهم، يعني في اهم من المهم. ماشي يعني اذا كان كده ممكن يستناه بعد كده يستنانا، لكن ماشي. الاهم من المهم ما بيستناش زي اللي احنا فيه دلوقتي، فاهم؟ ايوه صح يعني الحاجه فعلا. انت سقعانه ليه؟ على اقنعتني. فكره الجو عادي جدا، هي سقعانه ليه؟ مش عارف، ده الميه ده سخنه قوي. مش عارف، والجو حر اصلا. على فكره الجو وربنا حلوه خالص كده. حط ايدك كده، عاديه جدا صح؟ ميه دافيه عادي. ايوه. مش هتنزلي معانا المهم؟ هو لسه بيرن؟ المهم؟ قولي لهم مش مهم. احنا في الاهم من المهم. اعمل بلوك طيب. ايه؟ اعملي بلوك، قولوا يفك. يلا خلاص، بص يا منى، هعمل لك حركه دلوقتي لساليه. قولي له مش فاضي خالص. انت بتعمل ايه؟ منى تعالى امسك الحين. الحين سيبها تضحك. سيبها تضحك عليها وانا بغرق. المهم هو في اهم من اللي احنا فيه ده؟ طبعا. حط تليفونه وتعالى يلا. يا عم بطل شغلي وبتاعي. شغل مهم ايه؟ كبر دماغك. مهم اكتر من اللي احنا فيه. هو الشغل مهم اصلا. عارف. يلا بينا، تعالى يلا بينا. نستناك. يلا.